Bishop wa kanisa ya Methodist KAANAKE amenerete Bishop wa SYNOD ya NYAMBENE Alice Mutuma kumanya na uge bwawe bwa kuga SYNOD wite rungu rwa presiding bishop uria watarirwe niwe DEYE. KAANAKE augite guciathura kwa SYNOD kuma kiri conference ni UNTU BUTIUMBIKA buru. Akiongera DEYE ari na inya ya kuthithia mugaruruku ta Jau Dennis Mugendi ni agutwacho. Askofu KAANAKE aria athira atitagaria ria Askofu Alice Mutuma kuga SYNOD ya NYAMBENE ni ciathurite na conference ni untu bwa Askofu munene mugwati rita wende kwithirwa ati ugwatane na bo ritabateretwe. Alice arabateri gwita atongire ba kanisa bakajana kirira na ati antu bairi bathatu baria aretite mantu jau yarathithirwe yatirare right nontu bishop wetu aringe kwithirwa athuri mono aringe wita atongeria barabomba kwarania nwe ba muonera burabo kuthithika bubwega kana bubui bachoka bakayukia mantu jau baribo nende ararwamanire na antu bakai arita SYNOD kirotongeria bwa conference na number 1 nkiugaga utewe umba kulita SYNOD kuma kiri wathani bwa Methodist Church in Kenya utewe tekinya president bishop te bishop tekinya member burabumba ukarikika kenda gukarikika u bote thitha chwa na muthuro kana na mantu ya kuthuganiria mpwe kayetha chwa njenda. Askofu Alice Mutuma nawe ariribite na atongeria bangi ba SYNOD ya NYAMBENE baregana na Askofu DEYE gitumi kingi bakiuga ni kuthamithia minister tukuita mulaini wetu na conference mwankarira bishop wo mwero presiding bishop wo mwero akathurwa obisine o rikuo tuteritaniria no engwetwe no anini na tete yokia instructions kinya ikari kuma kiwe mantu KAANAKE akuga ni urongo mutheri kiria kirio ni minister umwe aki aretetwe kanisene uti a minister ya ura tukuigwa Bishop Alice arua kinya wene tithitwe kinya wena transfer andegane na bu being very polite atentai kuthama kwawe either iketwe na ange kana ritigitene kia bishop ko station mu minister omwetu dene NYAMBENE SYNOD. Minister uju nawe akirikanaga ni Askofu Jacob Gituma uria aretetwe kaniseni ya mawe ya St Joseph ikwijikiene we na Askofu Alice ni taruji na maguta tontu bo bairi batwire mirengo ni mwanya. Alice ari mukiki wa Askofu munene Joseph Mtombura nawe Gituma ari uria araringaga rugosi bari na KAANAKE na bangi Mtombura ebeberua wathanire bwa Methodist munene wa kanisa na buleta kuthithia bora kwenda lakini manto yakuwa ati na atakonsoterwe really ato mwana kuwa munene wa thiguru ya Kenya na ambiririe ku consult MCAs na assistant chiefs kena manto ya nation yetabwega please ninkoromba SYNOD bishops the action ye tekeye kurekwa esambazwa nontu it is very dangerous. Dennis Mugendi weru wikendi mushine o Maua, kaunti ya Meru.